Kipulit kejelai kalau yok meki arngut ki badan keti hakaban penbetai ubam IED ha polis bazar. Menteri Korbari kejelai ubal akmen remboi hakalai pu itrik pula lengkod hajar arpuar ulong bagi pulit agamiat jokalai pu terik hi kalau yok me hu kena ubadang hapok kat prasnem kerta basu badon keti ha kajing penbetai bom. Bad haba kilalet kami una katan dem tring kalau yok ban kurup yo we ubam pat penonkam nak yang jong niu kena. Ubala kemen rumboi ulong hadian kania kilo akem say we usamla basong basa hanong ston haga district West Khasi Hills ubala suba jor bawidan keti lang haga nega kambean. Ubala kemen rumboi ulong bayo kena ubah hapok kat persam karta lakem bat pengat diu kat kumki kendon jong Juvenile Justice Act bat kipulit kidang penlong ya kejing toket halor kania kajing penbetai bom. Haga bayadai bat kejingkam kakenhun kiang atiar HNLC bakaladon keti hakaban penbetai bom. Nakaliang ubala kemen rumboi ulong bo shimbet bagi beriau kebapan betai bom kide kirunar ki bukwa ban pentut ya ke songsok songsan. Marejia vote ki pulit kila le yak investigation but hapo katukat nepor kila la ban laksai ya ki beron kti ha katukakam but hakacu ke janmet ki pulit kilayo ban kem ya iwe wa subawi dan kti bat lang ba kacing thla ka jong u ki pulit kilayo biang sakatukan ne ki bom bat uwe de u bom pat diffuse bat ki bom squad kila diffuse ya u te ha kacing tokit jong ki pulit ki lalak sa badan sai we i badang tilang te yaw neru ki pulit kila shim ban interrogate ban tokit nang ba nlap yaka jing sisa baro te uneu badan kti hakababu nongkong udang dei u bahapok prasnem te ka Justice Juvenile Act lang ba kata ngin hape ba kumno ba ki pulit kin le yaka badan kang te kajing tokit kadang yai ban lap sa su lada dang don manore mano ba tadon kti palat na kini ngangam sim ya kanuk organization bale na kene ki bale ya kene ki de ki riu baman ka bakwa penthut ya kasuk kasain jong kajalla kila bandai hakanu ko kerteng hakanu ko dur handai ultimately o bale ya kene o ka an kan sim kan proceed ko kumbadai ka an uwe ude ubana nong stoy to we uba dang de juvenile de po ki area dem thing dan ting ngampal la ban batai phi baro namarba ngikwa hi ban batai sha dalap baro ki jaj marba ngidang kwa katkum na kalyang ka keyboard jong ka an keyboard puli kidang kwa yo dang don mano badan kina din kene te kalong kadang kloy pelat engan batai lut ya ki ek baro handrai ki pulit kilong equip ki pulit kilong ki intelligence ki pulit kilong kilong ki babiang bat ngakraman scam bakin lo la ban solve ya kana ka case amtang gina ka case bat ki we pa ki related case lada don ha ki bayade bakan ka